Nimbador syumanen papagayam, itarogun daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ang itampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. No sa dino mantayan ti destino dagijay anagin lalaing anang rin iti hideout ni. Sigurado at amapalas ko ita. Kaya't ko kasta kapanunutam, Don Leon. Sa lumbang patiw tayo karagi ni polis. Talaga man. Nyamnas kan tinananay panaganlan. Don Leon, Tsak kaya't nagdarason. Narigatan. wanya man planom, nakasakarak mang supolta ket ka. Agyawan ak no kasta, Mr. Rumbang lang amin nyag sanip ti persata. No may papanin ka dagiti kabosor a polis. Podo na tayo pakam, Don Leon. Isungay maya. Tadakit tawagan ka, Mr. Sige lang, Don Leon. Ibagam no anya na ita. Si tatarak mangipaay. Planok araoten dagiti awanan bain a pulis anagin lalaing anang red iti hideout ni. Kat no bilang lahi. Manamnamak kati amang ipakuyog ka kadagiti tao. Oh, syol, Don Leon. Daralagayam. Awan palikot na ita. Pakamo anak laeng. Takas na kunakon. Si tatanak mangipaay kasapulam tulong. Amom kati. Kakap-kapulahan amam dito, Monica. Anya di inaramid na dito, Mr. Wong. Antay may na kinitaw kanyak. Kinitaw na kadi atong nakataligan. Aliglikan na? Saan kasta kitaw na? Alaki daw na may papanikosyo. Proteksyon kunak man laangit. Anya ang protection? Anya di kahit mo asawan? Halika tilaw-lawag cellphone laeng. Ha? Mr. Wong, mabalin ka din ang sarap ta? Oh, syol, Monica. Anytime. Kas na kunakon kan ka. Nuhan man kid daw mo. Basta ka pala kipaay. Saan ka mapaay? Mangan palabog day ta, boss. Anya kayat mo sawan, Maximo. Naggapo dito ni Don Leo. Kalpasan na. Imawag ni Monica kada kayo. Nairan-ran na lang ata day wano planado. Maximo. Ang mga ano ka kung sabos matan ni Don Leon, kaya anak na, boss. Di kag tarag, Maximo. Hindi pa nagsalak mi kani Monica. Paliwak na impag, tingay na. Hindi kasta. Mamuak na niya talaga mapaspasamak. Parag ko na. Kat napamatik ni Mr. Wong. Okay. Amo. Talaga ano may papanan iti panang kumbinser. Iti urean niya payapanan. Nalainga. Huwag mo dahi mo. Amo yung amin, dararamirin nyo. Yaman mo. Adak na kumbinser ni Jonah may papanitipod doon na pasabak iti sikod niya impyado na nga imparistar na. Amo. Kat sika tinagkamali puti. Pakawanan na ka mo. Talagang oray siya. Mas dawag. Sino nga ta dyan mawag ni Mayora? Anang ibagang adamuyo iti napasama. Pacheck nga damat laing pakainaigan ni Mr. Wong iti dayjay. Iso na lang. Tawan ti pamanig ko. Agam sa laban. No bilang tagin ni Peter. At tan nakasagana ang plano. Talaga marigatan kami ngagkalap iti impormasyon, Simon. Narding, Uray dagiti kakadwak. Mapukpukawan dan itinamnama. sikati rumbang amang patibkar kadakwan na Narding. Sikati hepe dan. Sikati mangida ulo kadakwan. Agyamanak, tataka apang yabab kasak iti amin. Awanan yaman na Narding. Papaya kas tati isang. Malagip ko lang amin tidamdamagan kanyak ni Mendez.
Kaslamutan na giti duma a pulis ko. Nga, anya? Apay ka no abirbir nga san kalatan. Di mo latay dan ikaskaso narding. Basta siya. Kinid daw ko kung kaadi nakawagan iti padre. Kat pagyaman akong tapin at gamday ta, akid daw ko. Apay saan ang nagpakada kanyak ni Monica? Tinantupay imbaga kanyak arumwar kaya, ma'am. Basta na si putaklatan itay rimwaran itigit ti kutse na. Anya, sa dino nga tati papanan na. Ay, day tatijak amaw, ma'am Chona. Ay, una yun ni Monica. Nagaramid manan itijak kaya. Irikat na. Amangan nukala at... Ay, sos. Oh, apay isi. Di mo ka dinangag, ma'am. At adimtang alugan. Sigurado nga addan da serlyong. Pura mata kayat mo lawagan kanyak, Monica. Kat apay ati day tulog ka kinitaw mo pagsalakan ta. Apay saan sigod listawlan pakikitaan ta. Gaputad dati kayat ko apon kan, Mr. Wong. Ha? Prangka ka tao, Mr. Wong. Ada na amuak may papan kan. May papan iti pagasmam iti baba. Ha? Ichay pala sutat. Kasari bakbakal ta kanyak. Nakiti ka kompetensyak negosyo. Nailwama kon kasta pamadakas ta kanyak. Mr. Wong. Lepes. Sadista Mr. Wong. Kumpunada. Tasakit aklunan. Awan mo kinapot mo ra. Agam. Nangalog ngay. Nagakasta. Kompetensya negosyo. Huwag kayam. Sigurado at account number mo sa angkate. Apay di account na mo, Mr. Wong. Ijailangan pangideposito kada kiti sumalono pa'y kwalta tulong ko. Ay tuyen bawate para kita ta. Kaya sino man nakamuam kada kita pamadakas. Nagpaligi, panagtatail na, kanyak. Mr. Wong, saan kong imbaga pinatik dagitinam? Ha? Anya kaya po Samuel, Monica. Sigurado sa maklon don yun namin, Maximo. Mamatiak makapungto na kalo na itchay. Apaman maabuan na amin. Boss, Sarasyak na may saan don yun. Agpara kami toso. Ngem siguladwag. Agbalinak na tosto ita. sabay lang ka boss. Tasan nga tinag atakas dyan aramidan nyo. Ano kasta ti pag tinagan niya? Sigurado katawaan na kayo ni Don Leon. Maximo. Awan sama panagtalag mo kanya. Sana kasta boss. Saksak bayak lang ti mabalin ang mapasama. Nagawan kiti na Sir Pim Chona. At ka dito ingam di mo amono na panan di anak mo. Di nakpagsawan iti kastan. Amangan no nalipata mo. Nga dapay laang ti mo na ipalawag kanyak. Di mo isidir kanyak ti pan nakatay ti awanan kwenta asigod nga empleyado iti munisipyo. No talaga nga awan ti ako. Asino nga rin si imawag kanyak. Apay akas jay ti imbaga na maipapankan ka. Chona. Nairuwama kon kadagiti pangabil mo yun. No kaya't nakadangran gapo kadagiti mapaspasama kita. Adakan ka dayta. Ngam saan mo ang mapunas itan ti panagduadwa iti isip. May papanatin kasama iti sigod na iyato. Saan tapay analpas? Kasaritak laing ni Monica. Ta sigurado nga isong tisipapay. Gimkit. Saan tapay analpas? Kita, tanay baga ko no sa dino tirumbang apaghundaan titong galmay sa kada kayo. Mabalin yung timapat. Men, dismiss.
Napaliw ko na sayot nga grunda dagit kakadbak. Isu na lang ta talaga nga awan pay lang ti makalap na nga impormasyon. Ngam saan kami ngagsarte? Saan arumbang nga mapukawan kami itinamnaman? Nang runa kanyak. Gusto ti ko na ni Simon. Siyak ti leader dagiti pulis ditoy. Isu asaan arumbang asyak ti kaunaan ama upay. Iti kastoy ama paspasamak. Sa di na tinagkawang, natanggan at talaga ti ulong. Kaya't maamaamuan, Papa? Saan nakaaglibakkan ka? Nagsara kami ka ni Mr. Wong. Aniya. Talaga natanggan to! Sige. Adto'y tipingpil ko. Tungpaan na. Intayam ti rupa, Monica! Apay ko mga ilisik pa ilaang, Papa? Kat kabaalang dakmat akabilan no kaya tiyo? Monica. Nakasarita ko ni Mr. Wong maipapaniti imbagayong akinaripis. Kan kinasadistan. Kat anyan ang makapaladingit, Papa? Takabaalan nyo gayam adadaulan ti may sa tao. Tapno mapasamak laang ti kaya tiyo. Wan, Papa? Iti pa nagsarita mi ka ni Mr. Wong. Naibaga na kanyak ti amin. Katladingitak nga ibaga, nga ad-adda apat tsak dagiti nasa o kanyak ni Mr. Wong. Ngam ka dagiti imbagam amis mo, nga amak. Anya tinapasama ina. Apay akala tapi manaw ni Papa. Anya tinapasamak. Imparupak kan ni Papa ti kinaulbod na. Anya. Diyak laing pagarop ang maaramid ni Papa, adadaulan ti sa bali at tao. Tapno masurot laang ti kayat na. Saan ka maawatan, iha? Anya ti mapaspasamak. Nagulbod kanyak ni Papa. Nagado ti agkakadakas nga imbaga na maipapan ka ni Mr. Wong. Ngam awan matgayam ti kinapudno na. Anya. Itala ang anaduktalak, anagalas ti ugali, ti amak. Dorado ka kadidi ka sa plano, amo. Imbagak matengkan ka. Ano adaman tidakta ka sa mapasama? Sinagana akon. Amo. Tuso ni Mr. Wong. Napamati na ti anak ko. Iti inuulbod niya imbagana. Sigurado ang nagpamarang dayjay. Tapno mapamati na ti anak ko. Amo. Adak di ta. Ngam ti panggap mo itang aramiden. Sigurado ka kadin. Desidido akon, Bogi. Amo. Aramidem timbagakan ka. Agawid kan. Kat no tamagan ni Chona no ayan ko. Ibagam nga ta napatag nga sa sikaswag. Agtungpal kan, Bogi. Sa bali da ito yan ang mapaspasamak ita, ising. Saan ka makaid na iti ka1 milyon diti balay? Nga, ma'am. Nalawag di ko na ni Bugi itay si Makpal. Kadwa ni Sir Leon ti may sa kadagiti kasosyo na itinegosyo. Ising, sigurado nga agsublimot laday jay intun biga. Nagapada ka ni Monica. Kat day tati may sa pagdandanagak. Ma'am, tsak laim pagaro. Ama iturad ni Monica nga iparupa iti amana ti amin. Tsak laim pagaro. Nga aramida ni Monica ti kasjay. Panagkunak na punwanan ni Monica, Ma'am Chuna. Anya, sigurado nga addaman ti... Ising, numero lang tagparparag iti cellphone ko. Mga no isumanan day tadyay saan nga agpabigbig nga umawawag. Ma'am, no di mo sungbatan day ta, kasano amaamwam no iso atalaga. Ising, amangan no saan mo't ati cooler day ta. Amangan no napatag day ta nga awag. Iso apa nagkuna, kasayaatan no sungbatan nyo day ta nga awag. Tapno maamuan nyo no anya ti ibagana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipalubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Ma'am Jonah, apay at ikay mutin makatagari. Kanyak imbaga di imawag. Ising 50 million pesos. Ha? Anya 50 million pesos ti bagbaga, ma'am. Saan ka maawatan? 50 million tikid dawan di imawag. Katukan, tibiyag milyon. Ha? Anya ti kayat mo asawan, ma'am. Igamda ka no nilyon. Kinidnap da. Kat patayan da ka no. No jak mangtad iti 50 million pesos. Talaga na irwan mo ti umay dito simbahan. Sakbay ti maudya pa nagrondam iti Rabia, Narding. Juan, Simon, makapagpanunutak ngamin ana imbag. No adak dito eh. Kasta ka di? Tay tatiag pa iso. Ket. Ni Mayor Arroganti tumawawag. Sumbata mo, Narding. Amangan no na patag nga ibaganakan ka. Pangasim tadi mo baybayan ni mama. Ang mga nanya ti mapasamak kan kuana. Uwan mo ni ka. Ni Bugi, nakuntak na nga tanti kasosyo ni papam ako na akadwana. Jak pay amo, yaya. Ay na, una yun ti kastoy anapasama. Talaga ang makapadana. Anya nga mi tinapasamak, Mayora. Ada imawag kanyak. Dumaw dawat iti 50 million pesos. Tanudyak ka no ipaay ti kayat na. Patayan da nilyon. Anyan. Igamda ka no ti asawak. Anya ti aramidog hepe. Ang mga no patayan da nilyon. Sana mabalin. Jack itulog. Hepe. Ti kayat ko asawan, Mayora. Aramidan mi ti amin. Tapno sana may sagmak ni Dolyon. Di kayag danag. Taaramidan mi ti amin. Basta makikooperate kayo kumahan. Anya karamitan Padre Simon. Monica, agtalag kayo iti Diyos. Permisa, mamatiak nga ramidan da Narding ti amin. Tapno saan may sagmak ti amam. Padre, jak lakit di mapakawan ti magig. No adadakas ang mapasamak ka ni Papa. Monica, Ada di mi nagkinaawatan ka ni Papa. Sinukir ko. Jak impangag. Jak impagaro pakastoy, di mapasamak. adda dagiti banag asana maliklikan. Dumteng dagiti gundaway asana namnaman iti biyag ti tao. Isong agbalin ka kumaan na tigkad. Saan ka apay dagal iti anyaman ang mapaspasamak ita, Monica? Mayora, nakaset up amin ang akagawaan mi dito'y mansyon nyo. Iti ka nito nga umawag man ng dagiti kidnapper. May salang tirumbang nga ramidan nyo. Medyo ibaybayag yun lang ti makisarita katakwada. Tapno maamuan tayo. No sa dino ti lokasyon ti umawawag. One hepe. Aramidan tayo ti amin. Tapno maamuan tayo no sa dino ti ayan dagiti kidnapper. Patsyok asan pa nakarwar dito'y San Bartolome dagijay. Sapay la ko matakasta, hepe. Sapay la ko matasaan daadang ran ti asawak. Mamatiak asaan pa'y, Mayora. Tano aramidan dati kasta. Sigurado asaan dan amaala ti kid-kiddawen da ransom money. Mayora, mabitlain. Sung batak to'y awag ni P.O.1 Mendez. Ay na, makapadanag ti kastoy. Kaslas jak pay lama aklon dahi to yaya isin. Nadagsan ti basol ko kani Papa. Pangaasim balasang ko. Agbalin ka kumaan at tibker. Di ka pa idagel iti mapaspasamak ita. Yaya,
Amo kasan abaybay ano ti Diyos ni sir. Sapay lang ko nga. Jak lakit ti amunoan niya ti aramidak. No adadakas na mapasamak, iti ama. Anya mapaspasa makipakpaka, Maximo. Saan pa nga mo dagiti tao tayo, boss? Basta inyawag da nga ado ti pulis iti mansyon, dagiti rogante. Anya? Abay, Imbilin ko nga amunda. No niya ti mapaspasamak iti ay, boss. lumbang lang mamuanta. Abang may sanay ta kadagiti plano, Don Leon. Ha! Jaklaki di tulok at damanan alamidan dahi jay, Don Leon. Kontla kanya. Kakadwa, lapdan nyo dagiti osyoso nga umasidag. Kartingan nyo! Yes, sir. Matayo nga, may masay! Matayo! Daytoy nga tati kasosyo ni Don Leon, ako na ni Boogie. At dapakdar anay parabaw iti bangkay. Natangken ti ulo ti pamilya daytoy a negosyante. Anya ti kahit asawan dayti apakdar. Tinasayat. Pasukon ko ni Boogie kadagiti kakadwak. Saan nakasigurado no iso at talaga daytoy ti kasosyo ni Don Leon nga ibagbaga na anapananda. Ma'am Jonah, apay asinukon dagiti tao ni Happy ni Bugay. Diyak pa'y amo, isin. Basta kunada ka sa pulag na kano ni Bugay. Diyos ko, apayan akas to'y matan ti mapaspasama. Makapadanag. Isin, ma'am, anya ti rumbang nga aramideng tayaw. Diyak pa'y amo. Diyak pa'y la mapagsusurot ti rumbang a panunutan. Makasapulan nyo kanya, Hepe. Apay pinasukon ng kadagati kakadwa. Apay nagdatayo dito yung morgue. Boogie, kaya't po abigbigam daytoy abangkay. Amamom ka di daytoy, Boogie. Hepe, iso da ito eh, ti kasosyo ni Amo akadwami. Sakbay nga dahil mawag ka ni Mayora Chona. Anya? Wen, Hepe, kasosyo ni Amo da ito tao. Iso da ito eh. Mama, di kay pa'y nangan apulos. Kasano ang makapanganak iti kastoy ang mapaspasama kita. Mama, Nalaos ti panagdandanag po. nas nga agbalin tayo anatip ka. Saan arumbang apay luyos tayo? Saan arumbang ako mapsot ti pakinakam tayo? Nalaos ti panagdandanag po. Diyak amuno niya ti rumbang aramidag. Diyak amuno niya ti panunutag. Mariribukan ak. Agpada ka mama. Nga may ikagkagumaak ti agbalin anatip ka. Iso akit dawag. Asapay na kumatakas ta ka man. Iya. Agtalag tayo kada hepe, mama. Agtalag tayo, iti Diyos. Ulitan man ang baka, Maximo? Boss, at tadakas ang napasama ka ni Don Leon. Sigurado ka? Kasta tinyawag na giti tao tayo. Iso na lang, tasaan da pa nga mo. Noon niya talaga tinapasama kan Juana. Ah, Ngam ti may isa kadagiti kasosyo na. Kumpirmado na tayen. anya? Tay tatiag pa iso, boss. Isumit lagayam anagado ti pulis iji mansyon dagiti rogante. Naawatam ka di tibilin ko ken kapogi. Di kagbigtot. Ang mga numakadlaw ta. Sayag di pan nakaisakripisyo jay may sa atal kag akasosyo iti legal a negosyo. Nasken amabawing ti pamati ni Monica. Tsaklakit itulok ang maala ni Mr. Wong tinan anay pa nagtalag ti anak ko. Ay, di nagkabailan ni Mr. Wong.
Sana si Kati makadadail kanya iti imatang dalaga. Saan pa'y anay pasngay, ti tao amang sukat kanya, iti trono dito'y San Bartolome. Sigon iti salaysay ni Bobby. Posible nga da pa kay naigan ni Mr. Wong itinapasamak kini Don Leon. Hepe, Isu na lang tawan tinatib ka apang managnak tayo. jay napasamak iti kasosyo ni Leon. Saan ka di nga umdas dayjay, hepe? Mayora, aging gayta, saan tayo pa'y nga mo no asino tinang papatay kan kuana? Ngam posible atin ang patay kan kuana. Kat isumat lang ti akin tengal ita kini Don Leon. Hepe, Narigat ti agdara sundos latan, Mayora. Ang mga noan yakit iti mapasamak. anya nga ron ti aramiden nyo ita, hepe? Amin dagiti posible nga involved iti napasamak. Naskan ang maimbestigaran. Awan ti asino man ang makalisi. Hepe, Adanas ka na papanak. Ada tao nga agbantay dito'y mansyon nyo. Tapno maaramid ti rumbang. No bilang ta umawag dagiti ng dukot kini Don Leon. Ket tibilin ko, Mayora. Di mo ko maliplipatan. Aginggat mabalin. Ibay-bayag yu ti makisarita. No bilang ta umawag ti caller. Tapno maamuan tayo no sarino ti ayan na. Saan ko amuno niya mapaspasama, kepe? Yung nadamag ko ano pulis si Mansion, Logante. Awan ti plano nga aglibak kada kayo, Mr. Wong. Nang runakit kasusuyumat iti negosyo ni Don Leon. Podo na ita? Doa kami agtagikwa kada kalalis taulan sentlo ili. Mr. Wong, Anya napasamak? nadamag yumat siguro ang napapatay ti maysa kadagiti kasosyo ni Don Leon. Iti maysa ang negosyo na dito'y San Bartolome. Ha? No kasta? Kasosyo Don Leon dahil dyan negosyante? Well, Mr. Wong. Katapno saan kayo nagpugpog to? Kidawag kumaasumurot kayo kanyak, ijay presinto. Ha? Apay hepe? Iti anya kapo? Apay kuyog na kijay plesinto? Adala sumagmamano sa lutsudek. May papan itipan nakakidnap ni Don Leon. Ha? Nakidnap Don Leon? Dahil tatiag peso. Iso ano mabalin? Sumurot kayo kanyak, ijay presinto. Hepe? Kas itinakon-hakon. Adala sumagmamano asalutsudak kada kayo. Iso asumurot kayo kuma, asitatalugod. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay ani Mr. Wong ti atapom, Bugi. Mayora, namin ano na nagsubang da ni Amo. Sana kayat ni Amo nga asit gan ni Mr. Wong ni Senyorita Monica. Gaputa rapist, ken sadista day dyan Mr. Wong. Ha? Amken ni Amo nga mga numairaman ni Senyorita kadagiti nagbalina na biktima ni Mr. Wong. Idi at tapay lang, idi syuda. Anya? Day talag paiso, Mayora. Saan lanar arestar da dyan Mr. Wong? Gaputawan ti ebidensya. Nalaing ngamin dagiti tao na. Takalpasan na maaramid dahi dyan nga inchik ti kayat na. Ipaknidan ti biktima. Katagbalin lang na missing ti biktima. Ngamtisan nga mo dagiti masaknan. Pinagaramidan ng iti dagas dahi dyan nga inchik. Dagiti babayan na pukaw iti syudad. Diyos ko. Itinauda na pan kami dayan ni Mr. Wong. Binalagan ni Amo dahi dyan nga inchik. Ket posible ya dahi jay ti makagapo. No apayakas jay, tinapasamak ken ni Amo. Jaklay pagalop. Masa kadagiti mapagkatapan iti napasamak Don Leon. Mr. Wong, saan kayo nga ibilbilang a suspect? Amin dagiti kasosyo ni Don Leon, kat kasaritak akastoy. Tapno mailiklik kayo iti posible adakas a mapasamang. Hepe Salvador,
Sarak maak. Dalabit maligatarak ag saoy tiniletsoy loko. Ngam sarak maak. Mr. Wong? Pasat imbestigasyon na ito'y mapaspasama kita. Aklo naman wano saan. Hamok. May sahak pagsususpitsa nyo, panakatukot, Don Leon. Diyak kayat ti agpabasol, iha. Ngam, kasanuno talaga nga adda ti pakainaigan ni Mr. Wong iti napasamak iti amam. Mama, Pudno nga adda dagiti di mi pagkinaawatan iti amam. Ngam, diyak kayat nga dadaka sa mapasamak ken ko, ana. patpatgagmat ni Papa, Mama. Jak itulog nga dadako sa mapasama kan ko na. Rombang laang nga ipatag mo ni Leon. Tadakkel ti utang mo ana imbag anakam ken ko, ana. Aanya ti kayat mo asawan, Mama. Aha. Ako, siyempre, iso ti amam. Iso ti nagsalukag. Tapno maipaayan na ka iti napintas, ken narangay a panagbiag. Tsak napakadada ito'y naalamit, Maximo. Dahito yung ti pagbagak, boss. Hindi pa lang. Sabalin ti agparparik na kanya. Patsek ka may sa dahito'y kadagiti taktika nga inwayat ni Don Leon. Patsek akayat nakalanga padaksan. Kastabat pamatik, Maximo. Ngam sa lumbang agtarakak. Hawan pa kayo na tayuan yaman na pasamak, Don Leon. Iso awan lumbang pakalilibukan tayo. Gusto ni Monica, Ma'am Jonah. Saan arumbang abaybay anyo ti bagiyo? Amangan no anya ti mapasamak ka na kayo. Ising, Amangan no da kayo mati agpagad no diyo an nadan ti salon at yaw. di nagpagdanagan. Kabaalak na ito eh. Ma'am, talaga adyak maliklikan ti saan nagdanag. Adyak maliklikan ti agpanunot iti komporme laditan. Gapo iti dahito yan napasamak ka ni Leon. Mabait lang ising. Diyos ko. Apay ma'am, asino tinag-text? Ising, agtalagakan ka. Iso anam na maak adi mo ibagbaga iti uray asino dahito yan naawat ko at text. Uray ka ni Monica. Apay ngamin ma'am, anya ti ko na tinag-text. Naskan nga itad kon ti 50 milyon. Tano saan? Ipatulog da kano kanyak ti ulo ni Leon. Ano? Kad saan kano arumbang amamuan dagiti pulis? Tano ibagak kadakwada? Sandan nga umawag. Wano ag-text iti kaanuman. Nasirib dayja a Mr. Wong. Simon, amunan no niya talaga ti rason. No apay nga inimbitar ko jay presinto. Narding, saan mo amaliklikan nga agpanunot itikas dyan ni Mr. Wong? Agpay sumat nga minsan ka di? Pulis ka. Rumbang lang nga amumon nga awaten dagiti kakas na sitwasyon. Simon, Oh, apay kas tati panangkitam kanya? amom Simon. Talagang agdwa-dwa akon iti kinatao. Ha? Narding, anya ti kayat mo sawan? Padi ka kadia talaga? Wano saan? Narding, anya ka din dahi nga ibagbagam. Di mo kunaan nga uray siya. Ket atapam nga adda pa kainaigan na itinapasamak kanitong yon. Nagtungpal ni Mayora, amo. Nasaya at maunay na kasta. Amo, Basta tong palam amin ang piling ko. Sigurado ang panligid ay kaya plano. di nagdanag, amo. Aramidek ti amin. Nasaya at no kasta bungi. Kita ikman laeng no anya tiarabitin ni Mr. Wong. Sigurado, anapalalon ti surunday jay ita. Tasigon iti naudi adamag ko.
pinawis ni Hepe, ije presinto. Amo, paliwan tantunjak sarita. Amangan no, dati makadlaw kanya. Talaga ka diya patuloyan tayo timapan iti mansyon dagiti rugante. Boss, Uy na, Maximo. sigurado ka din, boss. Apay kitin saan? Ay, Oh, apay Maximo. Kada ka di palikot. amangan mo niya timapasama ka na tayo, Jay. Naimbitaran kayo ni Presinto. Sigurado nga mo ni Mayora anay sa kayo kadagiti mapagat atapan. Nakalkalo pagatapan dak. No saan ko alamidan kastoy. Iso patuloy ang tamapan, Maximo. Dito yan ising. Ma'am, madamdanagan Ore siyak. Ngam ikagkagumak apatib ka rin tiriknak. Awan ti makitak at tao iti aglaw-law. Kung na tinag-text, nga ibati iti puun ti kayo ti baga naglaon iti kwarta. No kastang araw, nasken nga aramiden tayon, Mayora. Amangan no addag ayam ng surot kada tayo at tao ni Hepe. Sige, mabitlaan ta dum sa agak. Ipan kon ti bag iti puun day jay akayo. Apa yung pinalubusan nyo arimwarda kininana ising ngawan ti kadwada? Di kay kadi agpampanunot? Hoy. Ayan ni Mendez. Jack magustuhan da ito yung napasamak. Di yung man la inaramat ti panunot yo. Lugan ni Mr. Wong dayta. Apay nga adda dito eh. Namat adi mo ikan iti madia kay papananda ito'y ayo umay mi dito'y iti busko. Hepe. Maximo. Kaya't milang apanagnakan iti pamilya rugante. Nga awahan ti pakainaigan ti busko. Iti anyaman na mapaspasama kita. Hepe. Ado matigagayam ni boss a pulis iti syudad. Saan amunal ti boss? Sana kakas kadag iti pulis agayam ti boss mo, Maximo. Kat mabalin ka di. Saan ka man akong di palawag kanyak? Saan ko akasapulan ti opinyon mo? Nariribok pa lang ti isip ko, Mr. Wong. Diyak pa lang mo noan niya ti panunutan. Morika, amo kada pagdaldalanan nyo ita. Ngami mayak, tapno panak nakakada kayo awan amo kanyaman mapaspasamak. Mr. Wong. Kinasalita na ko na hepe. Walay dinay naklon. Amok pa sa investigasyon ay jay. Kita mo. Napagata panak. Gamsaksik batok ko langit. Awan polos amo kanyaman napasamak Don Leon. Mabit lang, Mr. Wong. Amuak na asino ti dingtan. Delikado tinaramid yo, Mayora. At dalanapan ko inasikaso iti munisipyo, Hepe. Napatag namin dayjay. Anya? Mariribukan na kiti pagdaldalanan ti pamilya mi ita. Ngamjak kaya tabaybayan ti pagrembengak kas Mayora. Ne, tilugan mo't na Mr. Wong ti aday tirwar ti gate. Nabayag ka din dito Hepe. Medyo, Mayora. Kasarsarita na ni Monica dito unag ti mansyon. Kasta ka di. Ada ka di pa'y salod-sudam kanyak, Hepe. Awanan, Mayora. Kidawak lang asan ko man maulit da ito eh. Delikado nga min arumwar kayo latan. Tanda anak da ita, Hepe. Sige, panawan ka pa'y. Jak amo no apay nga agtib-tibbayo hak. Numero lang tagparparang dito'y cellphone ko. Asino nga tada ito'y nga umaw-awang? Dito iti lugar nga imbaga jay saan ang nagpabigbig a color. Asino nga taday jay? Ken apay akayat na nga umayak iti dayto a lugar nga agmaymaysan. Aganadak lang.
Narigatan. Amangan kit din palabog da ito'y. Katsak matan ti may sakmak. Sa narumbangag talagkaklatan. Delikado ti sitwasyon nita. Adda nakadasay iti dalan iti masungat ko. Anya ti kahit asawan da ito'y. Asino da ita nakadasay? Isat dang kunda ito'y lugan. Nasken asigurado wag pa'y nga umuna. Anatalgad ti aglakulaw. Sakbay adun sagak amang kita no asino ti nakadasay. Saan arumbang nga agdarasudusak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itay pa yapalpaliwan kayo, boss. Naun nagtipan panunutan niyo. Anya tinapasama kitipan nakisakit tayo kan ni Monica. Narik na kada panidir kanyak Monica. Boss. Iso pang panunutak no anya talaga mapaspasamak. Sino nang dukot, Don Leon? Amang ano may salahang da ito'y kadagiti taktika, Don Leon. Kaya't na kayo apadaksan, kasta ka day, boss. Wine, Maximo. Isunaskan mamuak no anya talaga mapaspasamak. Jakitulok, mamay sanak, Don Leon. Ni Hepe. Hello, Hepe. Mayora, umay kayo kumadagos dito sa ospital. Bili nagdagiti tao amang escort kada kayon. Ha? Apay, Hepe. Basta umay kayo itapat laeng. Urayan kayo ditoy. Bye. Hello. Apay nga ta. Anya tinapasamak. Mama? Ano napasamang? Dagiti kidnapper ti mawang? Saan? Ni Hepe Salvador. Oh, anya ti kunana? Kaya't na mapanak iji ospital itamatlaan. Anya? Apay ka no? Diyak pa'y amo iha. Ala, ayabang ni isig. Agkukuyog tayo ama pan iji ospital. Sigurado ka kadi, asa naggrabe ti naramid mo. Amangan mo't no napakaruan niya amo. Sigurado am lain. Tanusan mo atin nung paltibiling ko. Siya ka mismo, timang pataykan ka. Sige nga Roden. Bye. Sumarno ako ni ta ospital. Mas ka na maamuak no anyan ti kasasaad ni amo. Anya ko na, Maximo? Antay di ospital ni Don Leon. Anya? Sigun iti impormasyon, boss. Ni Hepe Salvador din nakasarakan ko na. Awan poot na. At nasugat na. Anya napasamak? Nakalipas kadagiti nang dukot ken kuana, kasta ka de. Jakpaya mo, boss. Ngam binilin ko dagiti tao tayo. Anas kan nga amwanda no anya at talaga tinapasamak. Lumbang laik. Kaya tagbalin tayo kaslawan ang muna. Apagay ayaman, Don Leon. Naska nagtignay tayo, Maximo. Diyos ko, Monica. Naimbagta na sarakan ni Hepe Salvador ni Papam. Yaya Ising. No saan anak kita adagos ni Sir Leon? Ang mga nunaadasan iti daraga po iti sugat na. Diyak pa'y laam mo no anya ti panunutak, Yaya. Diyak pa'y laam mo no anya ti rumbang nga aramidag. Monica, panagkunak. Kasayaatan no ti pa'y lapan nakaasikaso ni Sir ti ipamaysa tayo ita. Yaya. Pangaasim balasan ko. Ta saan ka pa'y laang nga agpanunot iti uray anya. Asikasun tayo pa'y ni Papam. Bayat ti kaadda na dito'y ospital. Kinitaw pa makapagsarita ta iti solo, Mayora. Ta ultimo siyak. Mati ka kadagiti mapaspasamak ita. Hepe. Jackpot dyan basta palubusan dagiti kidnapper ni Don Leon. Iso akayat ko amamuan ti agpaiso. Kinuntak da kayo kadi. Mayor Arrogante,
Nasken ang maamuak tagpaiso. Kinuntak da kayo kadi. Uwan, hepe. Anya. Apay adiyo impakaamu kada kami. Wano oray kanya kumalaan. Hepe, binalaagan dakdak iti kidnapper. No si ka siguro ti adda iti biyang ko. Aramid matla ang tinaramid ko. Biyag ti asawak ti pagsarsaritaan ta, hepe. No kumata amin dagiti napasamak a krimen dito'y San Bartolome kat nasulbara. Diyak agduadwa amang ibagakan ka. Anya. Nasakit tinibatan niyo asao. Mayor Arrogante. Lading itag, hepe. Gamkas itinakunakon. Biyag ti asawak ti pagsasaritaan dito'y. Iso ngay naramid ko ti amo karumbang. Kat imanugotak iti kinid daw dagiti nang dukot kadwa. Madlaw ka na dagsan tirik nam ita ayo umay mo dito Narding. Nasakit dagiti balikas nga inibatan ni Mayor Arrogante. Narding, Kaslawan ti Serbik a hepe ti pulisya iti kasdya pa nagsasaon. nakasagana ka dumgag iti anyaman nga ibagam, Narding. Agyaman nak, Simon. Sige. Yebkas ko kan kada ito'y. Tapnore kas kasano. Maksayam da ito'y amarikrik na. Mama, kung ti doktor nga ado ti dara ang nagsayasay manipod iti sugat ni Papa. Uwan nga ron, iha. Naimbaglakit din ta saan pa'y analadaw ti amin. Naimbaglakit din ta nakita ni Hepe ti amam. Naalingag ko ti ibagbaga dagiti daddo mga pulis. Anang tad kayo kano iti ransom money kadagiti nang dukot ka ni Papa. Agpaiso ka di, Mama? Saan ak ngaglibakan ka, iha? Mama, Biyag ni Papam tinagpagkad. Iso nga idi na ikanak iti gundaway amang ispalkan kwa na. Diya ako nagdwadwa. Imanugot ak adagusan iti kidaw da. Intad kon ti 50 million. Katukad ti panangwaya-wayada iti amam. maawatan ka, Mama. Kat para kanya, gusto ti inaramid mo. Iha, Oray no siyak man bilang ti kinontak dagiti nang dukot kan kwa na. Sa anak nga agdwa-dwa. Amang tad iti ransom money a kinid daw dagiti nang dukot kan kwa na. Ti importante, nakasubli a si bibiyag ti amak. Mama, nagasugan ni Papa. Amangan agsublin ti puot na. No siya lamay sa, Simon. Jakmat kayat amay sagmak ni Don Leon. Ngam sa anak mat nga umanamong itikas jay nga inaramid ni Mayora. Maawatan ka, Narding. Ang panunutom ko mga asawa ni Mayora ni Don Leon. Di na kaya't amay sagmak ti asawa na. Isu alimod ang nagtungpal iti kayat dagiti nang dukot ka ni Don Leon. Simon. Tilang nakaskas daaw. Apay akasla naglakalang nga inaramid ni Mayora ti kasjay. Anya ti kayat mo asawan, Simon? Apay naglaka na panawan na dagiti pulis mo ngagbambantay iji mansyon na. Ket intulod na ti ransom money. Ha? Dahil talang ti pampanunutak natin. Mas dawak. Kasla nakaim-imposible. Apay anibugi ti kayat ni Sir Leon ang makasarita, ma'am. Diyak amo, ising. Basta kinid daw na makapagsarita dapay adwa ka ni Bugi. Sa bali tagparparit na kanyak, ma'am. Anya ti kayat mo asawan? Ang mga plano ni Sir Leon ti agibalos. Anya? Dayta ti atap ko, Ma'am Chona. Ang mga dayta ti rason, no apay anibugi adagos ti kayat na ang makasarita. Naingat ti seguridad ni Don Leon di ospital, boss. Dagiti lang kamang ti pamilya na ti palpalubusan dagiti pulis ang makaasidagkan ko na. Sigun iti impormasyon.
Kasta ka no tibilin ni Mayora. Amo Mayola nagsosyo kami Don Leon iti negosyo kalistawland. Amang ano mapalupos anak ng kita Don Leon. Anya ti pangpanggapan, boss. Kaya't ko mapanija ospital. No kasta ti plano yo, boss. Da kayo nga ti masurot. Kumusta kayon, Papa? Nasaya at mataniya. Kung naglaki din, no saan kayon ang makita iti inam? Kung naglaki din no kanipusara kon. Kung nagnumatay ako niya. Ngam, napalalo ti panagyaman ko iti makapuotak. Kat naamuha kasi bibiyagag pa'y lagayam. Papa, anya timbilin mo kanimang bugi. Apa nga iso adagos ti kinasalitam? Impasi kasok kun kwa na. Ti panakisina ko ni tinegosyo ang nagsusyuan mi kini Mr. Wong. Apay, Papa. Jakon kaya ti makisosyo kun kwa na anak ko. Katrumbeng lama to sa tay chay ngawan alumpain. Imaya ka danos, apaman anamok ti amin, Mayora. Agyamanak, Padre. Naimpaglakit din. Tas ipipiyagan na sarakan da ni Don Leon. Naimpagtasan da pinatay. Kinapudno na, Padre. Panakigasang-gasat tinaramid ko. Anya ti kayat mo sawan, Mayora. Diyak impangag tibili ni Hepe Salvador. Idinay ka nakitigundaway amang ispal ka ni Leon. Inaramid kon. Ngam sa anak asigurado idi, no palubusan da apaman amaalan na ti kwarta. Mayora, Ngam nalaos ti panagyaman ko iti namarswa. Gaputa nakasubli kada kami asibibiyag ni Leon. Nga uray pa'y kaslaawanan ti biyag na, idi nasarakan ni Hepe Salvador. Boss, at datan dito'y ospital. Saklang sumulak Maximo. Agbati ka lang kotse. Boss. Ikagtarag, kapalak na itoy. Sikat na ka mo, boss. Agtalinagad ka ditoy. Karagsipot ka, ha? Matumbal, boss. Ay, dyan ni Monica, boss. Isultirin mo na iti ospital. Wala agpaiso. Apagiso, naskan makasalita. Dito ti pagsaritaan ka, Mr. Wong. Kumusta na, Monica? Nakalasatan iti pagkat. Iso nga oray kaskasan, no? Nakaangas kami ka ni Mama iti nalukay. Naibaglangan awan dakas na pasamak, Don Leon. Naimbaglaangan, tayo manugot ni Mama iti kayat dagiti kidnapper. Kat nang tad iti 50 million, akatukad ti panakawaya-waya, ti amak. Monica, apay kastaljar mo makisarita kanyak? Hada ka di palikot? Nalaing kamat nga agpamarang niya, Mr. Wong. Ngam sige. Diretsahan ka. Sika ti utak ti panakadukot ti amak. Anya? Apay anaaramid mo ti kasjay iti amak, Mr. Wong. Nagtalaka ka. Pinamatik ti bagik anarintag ka tao. Amay sa kaapagwadan. Gaputan na ayat ka at tumulong ka dagiti kasapulan dito San Bartolome. Ngam apay akas tiya'y tinaramid mo kan ni Papa. Diya ka mo no anya na mapaspasamak. Diya ka mo no apay siyak pabasulan. Isaludsod ka ti isang bata, Mr. Wong. Apay anaramid mo ti kasjay, idi amak. Apay apinadukot mo. Awan amok na pasama ka, ma'am. Kanuan yaman makagapo no apay siyak pabasulan yo. Awan maalamidak. Nga maagpaiso. Awan pulos amok. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggap kan
iti sumarunungayin kami patangatang. Kunak numapan mo kita ni Don Leon. Ngem nagsubli ka mat adagos. Apa man ang nakasaritan ni Monica, boss? Boss, ada ka di dagas sa napasamak. Talaga siya papasulan da na pasamak Don Leon, Maximo. Anya? Taytag paiso. Ultimo Monica. Salsalod soda na kanya kung apay kanon halami ko kasya mana. Boss, Mas tawak Maximo. Isonas ken mamuak no asino kinalamid na pasamak Don Leon. Tapno madalo sa nagam ko, Monica. Ayan ni Monica. Remuar mo't itay, ma'am. Kuna na amapan ijay kantina ti ospital. Ha? Saan pa'y matlaan nagsublay, ma'am? Oh. Ne. Naunag ti panagsinaay mo, Ma'am Jonah. Apay ka di. Awan mo't kit di isin. Sigurado ka, ma'am? Uwan, di nakpagdanagan. Awan anyaman na dayo. Anya jay kunam, Narding? Nakita kita ni Mr. Wong. Nga mapag-iso itayan nga aglugan iti kotsena, ket pimanaw dan. Anya? Dahil tatiyag paiso, Simon. Anya tinaramid na dito eh. Saan matasimrek iti ayan ni Don Leon? Naingat nga mintibilin ni Mayor Arrogante. Awan ti mapalubusan amang sarong karki ni Don Leon. No saan lang adag iti kamang ti pamilyana. Kanday dya abugi. Kastagayam, Narding. Naibagat matkan ka, Simon. Maysa ni Mr. Wong ang mapagatapan iti napasamak kini Don Leon. Iso anas ken amaamuan mi, nuan niya atalaga tiyag paiso. Narding. Ado dagiti nasken adok talek. Ado dagiti saludsod ko anas ken ama isapulak iti sumbat. Iso arumbeng lang agtignayan. Imay ni Mr. Wong kunam, iha? Uwan, mama. Apay aday mo'y baga kanyak. Siya ko matinakisarita kan kuana. Mama. Kayat ko asidiran day dyan nga inchik. Kayat ko apagsasawan ka po itinapasamak ka ni papam. Awanan ba inday dyan nga inchik? Mama. Ngam saan nagsigsigurado? Siguraduak amadusa. Gapo itinapasamak ka ni papam. Anya matamag, Maximo. Anya yung baga na kiti tao binilin mo. Awan pa'y nakalapda nga impormasyon, boss. Boss, Anya lang nga nalalamidan ta. Sayang itang tangtan ko kadakwada. Nawan mo't kaya malamidan ta. kukuha, boss. Jak makustuhan na pasamak, Maximo. Agdadata sak na ati uno jak may pamusposa namin. Isunas kan makakalap kayo impormasyon. Nalabasama tinaramid kada kayo negoryo. Imbilin ko matkan kuha na asa na rumpo. Saan, Pogi? Husto laing tinaramit na. Kaslagpay paiso, tinapasamak gapokan ko na. Amo, Nalaing dayjay akatuam. Bilibag kan ko na. amo. Katjay kwarta. Ayan na. Kasi tibilin mo, amo. Nailimungan di kwarta. Good. Natungpal kong amin na nabilin nyo nga ibagak ka ni Mayora. Kastamatan ka ni Hepe. Nasaya at launay no kasta, Pogi. Sigurado, anakaro itati puntok ni Mr. Wong. Diya ko nagpayagpay, Mayor Arrogante. Kunakno kayat mo ang makasarita ni Leon, padre. Mayora, raamot tikid daw yo amaliklikan pay lakuma asumarongkar. Dagiti saan akam kabagyan ni Don Leon. Padre, Amo ka manubusan dak amakisarita kan kuana. Agam, amangan nga dan tumako nati sa bali at tao.
Amok ang napatag ti pamilya Rogante kadagiti taga San Bartolome. Takinapudno na Mayora. At dagiti mang suporta kada kayo itirwar ti ospital. Ha? Daytatit pa iso Mayora. Angam kasi tinakunakon. Saan arumbang nga adda makunada no palubusan dak amakisarita ka ni Don Leon. Idinto ta maparitan da amang kita man laang kan kuana. Don Leon, ulit ka damagan kan ka. Talaga ka di nga da pa kainaigan ni Mr. Wong, itinapasamak kan ka? Naibaga ko ni Hepe. Nangag ko tinagan na apag sa saritaan dagiti ng dukot kanyak. Nakunada pa'y sobra-sobra ti masingir da aransom na ikumpara iti kwarta nga intednan kin ni Monica kas tulong kadagitag kasapulan. No kasta, saan mo nakita mismo ijay ni Mr. Wong? Saan, Hepe? No saan mo nakita mismo ni Mr. Wong? Damagag man kan ka, Hepe. No agaramid kay ti kalukuhan, agpakita ka kati iti mismo at tao a pinagaramidam iti linoloko. Don Leon? Ado ti tao ni Mr. Wong. Amom da ita. Katnudyak agbitot. Tao na matulaeng dagiti imunan ang nakainkwentro yo. Anya? Laglagi pa, Hepe. Pata na nga inchik dagiti nakalaban nyo iti dana botega nga abday jasitag ti pantalan. Katno talaga nasirip ka, mabalin mo na pangibasaran day tapasamak. Tapno ko na nga adda kalukuhan nga raramitan na. Iso nga rod a pinaasikaso kon kinibugi ti panag-back out ko ni ti restaurant a nagsosyuan mi. Ngamin, tsak kayat ti mairaman iti anyaman nga ramid na. Monica, kwarta mo tilinaon da ito ibag nga inted mo kanya. Padre, dahi tati kwarta ang nagkapo ka ni Mr. Wong. Ah, Jakon kaya ti makibiyang iti dayta. Kunana para kadagiti agkasapulan iti San Bartolome dayta a kwarta. Ngam no nagtaon dayta iti dakas. Saan ko ang mairusok nga ited kadagiti agkasapulan? kaya't mo asya kung ti makaam mo amang iwaras iti daytoy a kwarta. Kasta ka di. Padre, Lading itek, Monica. No si kantupay, kat di mo kaya't apakibiyangan ti kwarta nga atapo man nagtaod iti kinadakas. Siyak tulakit din. Padre Simon. Iso ajak maawat na ito Monica. Kasayatan no si kan amis mo ti mangisublikan ko na iti daytoy a kwarta. Hati-hati ko na, Maximo. Boss, kinasarito ni Don iti tinalagyo ang tao iti restaurant. Kaya't ni Don yon nga i-pull out ti share na iti negosyo. Aniya. Ay tatay pagakanyak ti tao at tinalagyo, boss. Ayaw pa, Don Leon. Talaga pinlano na amin. Boss, Bayam no kasta kayat na. Agsublikan ditoy. At napatag pagsalitaan ta. Diyak umanugot nga agmay-may saka amang isubli iti day ta kwarta, iha. Mama, Awan pa nagtalak ko iti day jay nga inchik. maawatan ka, Mama. Agpakuyog ta ka ni Hepe. Mapantay subli day ta kwarta kan kuana. Sige, Mama. Sikati matumpal. Anya jay ko na. Ising. Nagpakuyog da Ma'am Chona ken muni ka kadagiti pulis, sir. Napanda ijay ayan ni Mr. Wong. Anya. Apay. Anya taramidan day jay. Kayat ni Monica nga isublin ti kwarta nga itulong da kumakadagiti agkasapulan. Ti kwarta ang nagtaod kin ni Mr. Wong. Anya. Dayta ti agpaiso, sir. Agyamanak. Nakamiris matlaing ang tanak ko. Napatag kayo kin ni Monica, sir. Siyak a mismo ti makapanagnak iti dayta.
Iso ang mamatiak nga aramiden ni Monica ti rumbang. Sa klinam-naman na ito yung mayo dito, mayo lalo kante. Monica, Imay kami. Tapno aramidan mi ti rumbang, Mr. Wong. ha? Kanya kaya po sawan, mayola. Iha, Ato yun di kwarta, Mr. Wong. Ha? Jak mairusok nga iwaras dayta a kwarta kadagiti kasapulan dito San Bartolome. Nang runa kat jak amuno sa dino tinagtaunan dayta a kwarta. Oh, atoy. Anya? naramid min ti rantami. Pumanaw kami. Sumot lagaya man nasabat ko iti agturungak dito tilugan ni Mayor Arrogante. Ken ti Mobile da Hepe, boss. Kag magustuhan na ito'y mapaspasamak, Maximo. Saan mabalin na ito'y? Boss, Na may sanak, Don Leon. Tinatagal na ang panagtalag kanyak, Monica, anak na. boss. Panagkunakit nas ka nagtignay dayon. Na mga no adda pa'y sumaruno adakdakas nga ramidan ni Don Leon. Asi ka ti pagbalatagan na. Kastamat pampanunutek, Maximo. Boss, Katusto ka. Nas ka nagtignay tayon. Saan tayo itulok? Makaalamid pa iti at adda pakadadaalak na ijay, Don Leon. boss. Isumanipo dita. Ibilang tayon, Don Leon. Kaingatan, kabusol tayo. Sige ti matupal, boss. Kaya't Don Leon Gela. Kastangalo dito tayo kenkwana. Maximo, mangisagara ka kakadwam. Tipude ka Don Leon naglaon almas. Unaan nyo lautan. Kaya't ko'y patong palyo na ita kabitan panawan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Papa, pakawanan na ka, ha? Monica, iha. Impagarup ko no nagulpod ka kanyak. Impagarup ko no aday limlimod mo kanyak. Ngam ka po iti napasamak. Napanag nagkakapod no amin nga inbagam kanyak, Papa. Monica, iha. Agyaman akta na kamiris kamatlaingen. Kunak no talaga anaan nilaw na kan ni Mr. Wong. Agyaman na. Papa, Amom kadi. Ngedya dagiti sitong dagiti kidnapper. Impagarup ko no patayan dakon. May sa ti kiniddaw ko iti Diyos. Kiniddaw ko. Asapay la kumata ispalin la ka kontra kini Mr. Wong. Papa, Kasta ti kinapatag mo kanya kiha. Isuan na laos ti panagyaman ko. Taga maudyanan na. Kat mamati ka matlaingin kanya. ikarig, Papa. Agtong pala ko ni ti amin ngay bakam. Saan ka nasukiran pa? Ikarikan ka dayta, Papa. Sa dino ayan yon, Maximo. Aglubat kami, hindi tayo hide boss. Mapanmin nga utan, ti hide out na Don Leon. Kaltingan nyo. Tikayat ko. May paskag na ijay, Don Leon. Iso sigaladwa mamuan na kiti pulis amin, ha? Ikagdala, boss. Naplano amin. Saan kami ang mabahay? Lumbang laeng. Tadya kayat manayunan pa palikot. Jak itulog na kiti plano Don Leon nagpalike. Kumusta? Naaramid mo ka ditibilin ko. Ayusan, amo. Nadalos amin na hideout tayo dito sa San Bartolome. At aaminan iti kabang-ibang nga ili. Dagiti epektos kan igam nga ilamlamang tayo. Very
very good. Talaga mapagtalkan ka, Bogi. Kaya, di ba pa ni restaurant? Kumusta na jay? Tigagdanaga mo. Tamani po dita. Saan kayo nga agsosyo ka ni Mr. Wong iti day dyan negosyo? Kukuha na lang yan day dyan restaurant. Natumpal ti amin na plano, mamo. Kuratumet niya minkin ka, Bogi. Luotek lang ti pagsasaritaan saan niyag baling kanyak ni Mr. Wong. Ngamin, utek pulboron day jay ngayon, chika. Anya nga talaunay ti pagsarsaritaan da serlyon kun bugi. Apay amasansan ani bugi ti kasarsarita ni sir. Panagkunak kat may papan iti negosyo ti pagsarsaritaan dano kasta, ising. Ma'am, Amo tayo mat amin, ani bugi ti talkan na, no may papan kadag iti negosyo na. sa bagay matkit di ma'am. Iso ajak biyangan ti may papan iti dayta abanag. Ti importante ita, kat winaswasan anamin pinsan nilyon, ti anyaman apakainaigan na kani Mr. Wong. No kasta, ma'am. Talaga akayat yung aawanin apulos ti pakainaigan ni Sir Leon iti dayjay a Mr. Wong. Talaga, ising. Tadayjay nga inchik tinagtaudan tinakarkaro asusik dagiti agamak. Saan ka di? Sa bagay, pudno day ta, Ma'am Chuna. Manipod idinagbalin anasinged da Monica ken Mr. Wong. Nakarkaron adim makil ti susik iti nagbaetan dagiti agamak. Men, are you ready? Yes, sir. Move! Double time! Yes, sir. Darasan nyo kakadwa! Aglugan akmatan. Naskan ang makagteng kami adagos iti lugar ana itip kada kami. Men, indayon! Yes, sir. Sir. Kam magantayo dagiti na itip nga armado alalaki iti lugar apapanan tayo. No naramid mong tirunbang, apay makonsensya ka ako na, Monica. Padre, mapampanunod ko ngamin. Kasanon no natay ti amak iti napasama kan kwa na. Dinalaos ko matiladingit ko. Tamalaksit ang napukaw ko ni Papa. Jack pa'y nakapagkit daw kan kwa na iti pamakawan. Among Monica, at dadag iti pagteng asumangbay iti biyag ti tao, asaan tayo anamnamaan. At dadag iti gundaway nga iti panagrik na tayo, ket husto tayo. Ngem agdadata gayam ada tayo ti bindot. Padre, Numaminsan, naangaw ni gasat kunada nga rodan. Tanod duma. Mapasamak dagiti saan anamnamaan iti kanito akas la mapukpukawan tinamnama. Kasi tanapasamak kada kayo kanidun leon. Sika na mismo tinagkuna anagdwa-dwa kakankwana, Monica. Impagarup mo no adda ti saan anasaya at nga ilimlimod na kan ka. Ang amita, naduktalam at igayam amam ti agsasaw iti pudno. Saan ka di? pudno day ta, Padre Simon. Tinapatag ita, ket nalawagan ti amin para kan ka, Monica. Tikang runaan nga ramidem, ket asikasuan ken taripatun ti amam. Takas lamay kadwa day jayan abiyag ana ited kan kuana. Uwan, Padre. Mabisin ka kadi, Leon. Saan, Chona? Ni Monica. Nagpakada dumawas biit iti simbaan. Kadwa na ka dinising. Saan? Ngam kinid daw ko iti may sa pulis nga agbambantay di tarwar ti silid mo. Ako yugan na kuman ni Monica amapan iti simbaan. Kasta ka di. Juan, amkag ngamin nga mga numakaungat kamanan no agmay-may sa ni Monica na panitjay. Leon, sapay la kuma. Taday tuyan ti pangrugyan ti panagbaliw mo. Anya ti kayat mo sawan, Chona. Amom no anya ti dakdakamatag. Chona, pang naasim ko ma, jak pa'y nakarecover unay.
Jak kaya't apagsaritaan tati may papanit day taapalan. Sanitan, awan ba't nadanon tayo dito eh? Diyos ko, kasla imposible na ito eh. Ano tinapasamak? Apay nga wanti uray may sala kumataw ni Don Leon iti na ito yung lugar. Nasampayan na tayo siguro. Kakadwa! Naskin na pumanaw tayong dito. Ba't kita pulis? Kakadwa! Lumaban tayo! Laban! Delikado na ito. Sana rin ba nga makita na pulis na tayo? Sigurado ni boss ni pagbalate ka namin. Ikaw kumagtag linas. Naskin na makapanaw ako dito eh. Nagaturog gayam ni Papa, Mama. Uwan, iha. Nagtumar namin iti agas na. Oh, apay iha. Anya tinapasamak. Naunag ti panagsanay mo. Naamiris ko lang, Mama. Ado gayam ti mangipatpatag iti pamilya rugante. Ha? Nagado ti umiling adda di Tarwar ti ospital. Agdo mga placards ti imatda amang ibagbaga. Iti panang suportar da ka ni Papa. Iha. Impagarup ko no dakas ni Papa. Ngam adugayam tinatultulungan na. Men! Take cover! Sir! Take cover! Agad na kayo lang! Oh, magpaisugayang tinaitip ka na kami. Naimbaglakit din kasi ng bukal apwersan di may itinagyan. Saan asin sinanday diya? Oops! Oh, tagtagin ko na. Ito'y tinagtaulan di ko. Si puta ka na yung baga. Tapos sa anak na bilis. Tayo giant. Napunta ka. Men! Parang makantayo na kiti kabusor! Parang makantayo na! Anya jay ko nam isin. Adda operasyon da hepe, ma'am. Iso aso magmamanulaang dagiti pulis nga adda ita di Tarwar ti ospital. Ha? Ne, anya nga operasyon? Ada ka di pa kainaigan na itinapasama kanilyon? Dapay amaw, ma'am. Ngam kasta tinaibaga ti may sa pulis nga adda di Tarwar itay nakasarita. Anya nga nga operasyon ti insayang kat da hepe? Madanagan na isin. Kasaro na pasamak dahil tamak si mo. Saan kumit aninam nama, boss? Ngayon baglaki din. Tapasi ka dagiti mapagtalka nakakadwak tinebak. Kasano no adda matileo kadagiti kakadwam. Saan nga agsaw dagiti, boss? Ken, saan da kamit nga mama? Nga mamamuda ka. Boss. No ibagkadanagan mo. Sigurado may laman akbatan. Di mo ka rin napanunod dahil tamak si mo. Di kagdanag, boss. Itamot lang ang tignayak. Likita rin kadagos. Saran! Saan si ka mga lamid? Pangbilin kalangan. Tama nga no kumalo pa ay palikot ta. Naski na makasaritam ni Hepe. Noan niya tinapasamak dyan na. Ang mga no dagiti ng tukot kanyak tiri na uta. Leon, Naski na matiliw dagiti awanan pain. Tapno isuta mismo ti mangibaga ani Mr. Wong ti utek iti napasamak kanya. di ka madanagan. Mapasamak matlaang dayta. Saan ka nga agapura? Jola. Naibaga kon ti amin ka ni Hepe, dinagsarita kami. Patsak na munang teraramidan na. Kat masigurado nga agtungpal day jay. Pagyawanakan ka, Jonah. Awan anyaman na, Leon. No ti sabali at tao kat matulungak. Si kantulakit din ti saan. Aramidak ti amin. Tapno madusa, dagiti nang dukot ken ka. Hanya ko na jay mawakan ka, Maximo. Sumagmamano ka dagiti kakadwami anapan iti dayjay lugar. Tinapatay dagiti pulis. Ah,
Awan tinatiliw si Bibian, boss. Naimpaglangan. Ngam no ada mabigbig na kadagiti napapatay iting kwentlo. Adalat na pagpagkadan tayo. Ang luna kanyak. Boss, sinigurado nga awantian nyaman nga imut mi apakabigbigan. Sakbay anapan kami iti dayja lugar. Maximo. Sinakbayak ti amin, boss. Iswa mamati ak nga awan na pulos ti pakabigbigan nga imat dagiti napapatay akakadwa. Maximo. Naskan makalamid tayo diversyon. Naskan mapagpalang tayo saan lang Don Leon mapikbiktima. Itikasta, saan lang sak mapapabasol. Ha? Anya ti kayat mo nga ramidak, boss? Tom nga ka na impag, Maximo. Kayat ko'y patong palmo takos na ito'y ipilin koken ka. Tapalang na ito'y makatulong kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. At ka din damag mo, Pogi. Anda pa ilay dyan dagiti pulis, amo. Panag ko na agim imbestigar da pa ila Ita, Pogi. Mawatang matsiguron. No apay a pinadalos ko ti amin a hideout dito sa San Bartolome. Wen, amo. Mawata kon. Kat nakarkaro ita na pinagbilib da. Utek laeng, Pogi. Utek laeng. Amo. Katirumpeng asakbayan tayo ita. Iso ti adang nga iwayat mat ni Mr. Wong. Kat mamati self-destruction ti iwayat na. Ha? Anya ti kayat mo asawen, amo. Oray po otem da ito'y nga ibagagkan ka. Adamat da ka sa mapasamakin ko na. Kat sigurado asyak ti papasulan na. Dito tinasarakan mi abang ka iti aglawlaw, chief. Agpapadang awan ti pagilasinan kadakwada. Kit-kita nga rod dagito'y alalaki. Ganggan na at samot dito'y San Bartolome dagito'y. Daytoy may sa chief. Kasla nakitak daytoy. Idi nang lukat ti restaurant ni Mr. Wong. Anya? Sa anak matkit di asigurado, chief. Ngam talaga akasla nakitak idi daytoy alalaki. Ay, sana bale, Mendez. Posible maaramat tayo dayta. Tapno masulbar tayo. Nuan niya talaga tinapasamak dito'y. Oh. Mabit lang, Mendez. Ni Mayora ti umawawag. Sikapay lang ti makamo dito, ha? Amangan no napatag ti ibagan ni Mayora. Kinapudno na patray. Matikti kawak mutin ka. Agda nga minlata dagiti banag adyak maawatan. Amon manang ising. Noda na italimeng apanagduadwa iti barokon mo. Talagang ado ti panag asan mo amawatan. Padre, Narigat no dadagiti banag apakatikawan tayo, manang ising. Daytang amin ti pagrugyan ti panagduadwa. Ti panagatap. Ket dayta ti rumbeng amapunas iti puso ti asinuman. Manang ising. Amangan usap sa pulan dakan. Tangruna, ket kunam abinilin nakalaang ni Monica agumatang iti kananyo dito ospital. alangarod padre. Agsubli akong dita ospital. Amangan lusap sa pulendak nga agpaiso. Anya tinapatag nga ibagayo kanyak, Don Leon. Kasta nga minti magakanyak ni Mayora iti imawag. Pepe, oray po utem dito yung ibaga. Sigurado, nga daiwayat nga adang ni Mr. Wong. Nang runa, kat imbas kagkon, nga iso ti atapag nga otek iti pan nakadugot ko. Don Leon? Kabisado kong tilikaw ti bagis na,
nga oray na biit kami pa'y laing anag sosyo. Idinagatapak may papankan ko na. Inawagak ti kayem ko a general. Kat impa-background check ko ni Mr. Wong. Maatap ka nga dadagiti illegal na negosyo na. Ano niya? Day tatagpaiso, hepe. Don Leon, panagkunayo. Anya nga dang tiiwayat ni Mr. Wong no bilang? Saan ko masigurado? Nga madda posibilidad na amang iwayat iti self-destruction tapno mayadayo iti atap wig no pampapasa. Anya? Posible pagparangan na nga isukat mabikbik ti mamet tapno sana makuna nga iso ti suspect. Iso pinayaban ka kini Chorla tapno mapalagan ka iti posible nga ramidan ni Mr. Wong. Di magas kagayam iti simbaan, yaya ising. Wan, Monica. Kung naklaki tino apay, ano bayagan ka? Ay na, pasensya kan balasang ko. Awan anyaman na, yaya. Nagdanagak lang amin. Anya nga iti amok. Amang ano anyan, tinapasamak kan ka. Monica, ay, asino nga iti kadwa ni Papam iti room na. Nagawid ni Ma'am Chuna, saan ka day? Kasarsarita ni Papa ni Hepe Salvador. Patsyak na patag ti pagsarsaritaan da. Iso arimwarak kailangan. Ano nga Maximo? Nalamit mo ka rin yung bakak? Ewan, boss. Natungpalan. Good. Diya kumanugot sa klangag palang dakas kadag iti mapaspasama kita. Nasken kuntla kanyaman alamiden Don Leon. Iso na lang, boss, na agdadatan asikatilogi. Talaga atuso dahil dyan adun yan, boss. Asa na pala Maximo? Walta lang dahi ta. Masukatan matlaeng. Yan ti Jack Maklon. Inamin pinsan, matatagla ka po kinatoso Don Leon. Boss, Isunaskan, makaiwaya takmat pamos posan. Mama, ori siya kung timang bantay ka ni Papa diti ospital, ita arabii. Iha, Naskan nga ginana kayo, Mama. Ada kamiyo kas mayora dito San Bartolome. Isa pa nagkunak, kat saan arong bangag puyat kayo. makainanaak mo't siguro dito ospital, iha. Ada tayo mo diti privado asilen, saan aya? Ngam sa balilat tanong iti balay ti paginanaan nyo, Mama. Iha. Di ka agdanag, Mama. Saan ka baybayan ni Papa? Naala nga ro din. Agkuyog kami matlaan kaniising nga agawin. At damat posibilidad tinakuna ni Don Leon. Saan ka di, Nardi? Udno day ta, Simon. Nang runagat ko na kinid daw na titulong tigayem na general. Tapno ma-background check laen ni Mr. Wong. Natibkirin nga ebidensya ama aramat tinaisayangkat na background check. Saan ka di, Nardi? Saan nga undas iti korte dayjay, Simon? Concrete evidence ti kasapulan. Tapno sigurado asaan amakalisi ni Mr. Wong. Narding. Laglagi pa nun. Sigun iti background check da kini Mr. Wong. Maata pay laeng nga dati illegal nga aramid na. Saan pa'y anapaniknikan? Uwin nga agpaiso niya. Iso akasayaatan no maaktuan nga agar aramid iti illegal ni Mr. Wong. Tapno saanan amakalisi apulos. Ma'am Jonah, adalo man tirapi eh. Saan ka kadipay la amaturaw? Ay, di naksarungkaran nito glap ising. Iso, ba't lang nga iso? Uray gayam no daak diti balay. Diyak mat lang makaina na iti limpyo. No kayat mo, ma'am. Agsubli talaangan ija ospital. Ay, saanan? Kayat kumutamay kan iti gundaway da Monica kan Leon. Baybay ka ni Monica ti mga sikaso kan kwa na ija ospital. Ma'am, amok apakaragsakan matlaang ni Leon ti panangasikaso kan kwa na ni Monica. Iso abaybay ak nga rot ida. Pasensya kan, Hepe. Saan ko ariingan ni Papa? Agin ina nangaminan. Maawatak, Monica. Sana bale?
Nambarak laang ti magas dito silid ni Don Leon. Takinapunno na. Imay ko binilin dagiti tao nga day Tiruarte Hospital. Agyaman akno kasta, hepe. Ikarikasan mi abaybayan dayto napasamak, Monica. Aramidan mi ti amin. Tapno maduktalan mi, no anya talaga tinapasamak. Monica. Papa. Papa. Ano day, Jai? Diyak pa mo, Papa. Don Leon, Monica. Urayan niya ti mapaspasamak. Dito'y kayo lang. Saan kayo magdanag? Ibaga ka dagiti pulis ko. Abantayan da kayo anay bag. Mendez, nas ka na matulungan tayo dagiti bombero. Tano saan? Sigurado ang may raman dagiti pas dagiti abay ti maurkuram a restaurant. Di kagdanag, Chief. Aktignay kami. Ala, mangayap ka kadagiti kakadwa. Tamang likaw kayo. Darasan nyo. Matungpal, Chief. Punta kayo. Sumurot kayo kanya. Timbay so timbagan ito yan. Ti restaurant ti Mr. Wong day tamauram ang nagtaulan ti Giblo. Gusto tinapunan ni Don Leon. Ma'am Jonah, apay arining nag. Anyaya ti mapaspasama. Kartingam ising, agsubli tayo di ospital. Ha? Apay ma'am, anya ti napasamak. Ada ka didakas ang napasamak kin ni Sir Leon. Awan, ngam imawag ni Monica. Ada ka no dakas ang mapaspasamak iji sentro. Ha? Umaykan, kartingam. Napasama kan, boss. Napabata kan ti restaurant kat maur-uranan. Dakal kata nakastos ko nang ipatakdal dahil dyan restaurant. Maximo. Boss, Nga mas hapol isaklipisok. Tapno sa nakalkalo may mamagak. Gapo mapaspasamak. Naskan isaklipisok. Si kakit di Jonah. Ayos kami laing dito ni Monica. Sa anak matla komportable iti mansyon. Nang runa ita inyawag ni Monica, nga da nang nagyagim luong. Jonah, Dito'y kulaangan nga orayan ti report. May papan iti mapaspasamak ita. natakamat itay ni Monica. Nga anda maur-ura mabastay. Day tatiyag paiso. Katsapay la kuma, tadi ka makmaklaat. Apay Jonah? Ti restaurant ni Mr. Wong ti maur-ura. Lumbang komandan polis mangipakamo kanyak na pasamak, Maximo. Aga maging kaita. Awan na pailaang. boss. Ngam saan bale? Basta na tong palimbagakin ka. Mamatiak dakal may tulong tayo jay. Tapnure kas kasalo. Madalaw sanagan ko. Sabay la ko manganod, boss. Tapno saan met asayang ti amin anagastos yo. Iti pan nakaipatakder dahil jay a restaurant. Di ka danag, Maximo. Hagpaligi amin. Kat bayat makumikom da. Mangimimbestigal amin. Kung daway tayo na ito iwayat planok. Ano dahi ta plano yo, boss? Si kamot mangtad sakit ulo, Don Leon. Isoy pamuspusa mamin, Maximo. Kayat ko dokutem, Monica. Anya? Kabalam ka di dokutem, Monica. Kabala, boss. Ang na ipatungpal ko itanti kayat yo. Sigurado ada kayo madlang di mapagatapan. Maximo. Kapudpudutan dagiti paspasamak, boss. Sigurado amadihado kayo manan. Hawan nga paistuan niya. Halang alod. Hagulay tayo na pintas kung daway. Sakbay dukutan, Monica. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Jonah, naibagakon kan ka ti atap ko. Ita,
napasamakan. Wan nga ron, yun. Ngam, sigurado ka kadi nga aramid matlaang ni Mr. Wong ti amin. Tuso ni Mr. Wong. Kabailan na ngay sakripisyo ti San Iguana. Basta agbaligi ti anyaman na plano na. Di ka kadi mas daaw, Chola. Nalukay unay amang itag kinimuni kay ti dakkalagatan nga itulong na kadagiti agindag iti San Bartolome. Ha? Kaslawan ang yaman na ti kwarta. Tagayam, dakdak ti agbalin akatungkad dahil tiyaya kwarta. Uwan nga ron. Iso nga aramidak ti amin. Tapno magdusa da dyan, Mr. Wong. Delikado at taon ni Mr. Wong. Iso asyak ti sumangogan ko na. Ngam, yun. Iti kasta ala Di pasama ka agdanag, Chorla. Agbayambagak. Siyak ti mang protektar kada kayo nga gina. Tambok. Iti pan na kay baskag ni Mr. Wong. Agaramid laki ti dayjay. Iti may kaliwas. Siya kon mismo yung may dito'y plesinto, hepe. Anya ti may pahi ko, Mr. Wong. Naskan ka di pa lang damakam day ta, hepe. Amo matsak ag tagikwa na ulam listawlan. Mr. Wong, Nakasagana mang tedakkel gatad. No laki di makamaga sino man ang pabatak listawlan ko. ha? Hado agindag dito'y San Bartolome na pukawan trabaho. Kapo na pasamak. Nahimbaglangan awan ay sagma kadagiti istin trabahado listawlan. Tano saan? Sumagmamanuman ko man biyag inosente na pukaw. Magmagnang ti investigasyon, Mr. Wong. Ket di kay danag. Saan mi abaybayan ti amin? Kaya ko lang agsimulado, hepe. Hamkag kami na mga ni pamaysayo lang ag-imbestigala pasamak don yon. Gapo iso katasawa mayola. Mr. Wong, pan nakabagi kami tilinteg. Awan ti pagpaboran mi. Amin dagiti napasamak dito San Bartolome. Ket ikagkagumaan mi asulbaren. Tapno magunod dagiti biktima ti hustisya. Kung ati doktor ang mabalinan nga agawid ni Papam, iha. Nasaya ako kasta, mama. Nataltalgad ni papa, no aday di mansyon. Kastamot ti kunak. Kaano tayo nga rod ayawid ni papa? Papaasikaso kun ka ni ising ti babayadan diti ospital. Mama, Iyawid tayon ni Papam. Simon, ad-adaakin mero dagiti pasamak ita dito'y San Bartolome. Narding, Kalpasan tinapasamak ni Don Leon. Nauram met tidak kalapas dag akukuha ni Mr. Wong. Ketirigat na. Dagdagan nak amang solbar iti amin. anya nga na talaga tinapasamak iti restaurant. Apa yan nauram? Nagsarita kami iti hepe dagiti bumbero. Sigun iti investigasyon da. Naigagara ti amin. Saan asinsinan lang abumba ti naaramat iti pan nakapabetak ti restaurant. Anya? Dayta ti agpreso. Ngam saan pa anay waragawag iti publiko ti may papan iti dayta. Tadda ngamin palpaliiwan ni asuspek. No kasta, at dagayam suspek ya? Posible nga rin ang masolbarada gusto may papan iti napasamak, Narding. Juan, Simon. Ngam sapay la kuma. Ta iti kabitan na panawan. Malawlawaganin ti amin. Naisimpa kong dagiti imot tayo ang nagkapoy di ospital, Mang Juna. Dagiti namurngan ni Sir at daaminan ijay Lundray. Agyamanak ising. Awan anyaman nga, ma'am. Ar-aramidek laeng ti trabaho. Kan may sapay gayam ising. Tunggal mangisaan ka. Iraman mo matanti ka kanayunan a pulis nga agtalinaad paylaang dito'y mansyon. Bayat anapudot paylaang ti sitwasyon. Uwan, Ma'am Juna. Agiin nanos tayo paylaang ising. Aging gainton siguradon ton nga awanan ti pagpaggadan tayo. Napakaamwam ka din dagiti tao tayo nga relax na pailain, Bobby. Well, amo.
iti kagdanag. Baybayan tayo ngagtignay da Mr. Wong ita. Tama sigurado, saan niyag sardeng dayjay, aging gaasaan ang makapalas, aging gaati na madalosan tinagan na. Ngambayat nga agganat amang padakis kanya, agbalatagkan ko na ti amin nga ramidan na. Basta da tayo, agulimag tayo laeng, Bogi. Saan tayo amakiraman iti uray anyang ramidan ti grupo ni Mr. Wong. Tapno mailisi tayo itan yaman niya atap. Mawatak, amo. Ngam kiti, nasken niya agalirto tayo latanan. Tapno masaganaan tayo tan yaman amadi apanggap ni Mr. Wong. Kontra kata tayo. Lusyak lati matungpal, Monica. Isingasing ko akasayaatan uliklik ang pailang tagmay may sarumwar. Padre Simon, Saan tayo pa'y nga mo? Doon niya ti paggad nga gururay iti pamilyayo. Nang runa, ket napatgan ti kiddaw dagiti nang dukot iti amam. anya ti kayat mo asawan, Padre Simon. Dagiti managdakdakes, agururay dalang iti napinta sa tiyempo. Tapno maiwayat dati daka sa panggagda. Amangan no sanda na kontento iti intedyo aran summani, iti pan nakadukot ti amam. Ket posible asika, wenno ni Mayura ti sumaruno. Anya? Posible na ita, Monica. Isungagan nagkakumaakan tayo. Nakapili akong kadagiti tawa talaga, boss. Nakasagana kami. Nasayat. Nabalor dagiti kemikalas kan sabtenda, Maximo. Boss, Amang ano anyakit di mapasamak. binilin ko na imbag dagiti tao tayo amang sabat kadagiti kemikal, boss. Amudan ti araramidin da. Nasayat no kasta. Ang may tantan ko mati panagsangpet dagiti kemikal. Nasaysayat ko ma, boss. Tapno sigurado. Saan mabalin may tantan dahi jay, Maximo? Amumat dakkel pukaw tayo iti kalabas. Isunaskan makalamit tayo manan kadagiti dloga. Anas ka na may dispos. Sige, boss. Matungpal, no anya ti kayat mo mapasama. Iha, ipagpakaasikan ka. Liklikam kumapayla ang tirumwar nga agmaymaysa. Pasensyakan, Mama. Mapanak lang amin itiayan ni Padre Simon. Saan ka alaplapdan? Ngam numabalin, jak kayat nga agmaymaysa ka. Numaamuan ni papam ti amin. Sigurado ang makaungat mananday jay. Mama. Ita, amumon ti aramidam, ha? Wan, Mama. Pasensya kayon. Agyaman ak tamakaawat ka, iha. Naskan arumwarak, tamapanak iti munisipyo. Agmaymaysa ka, Mama? Saan? Bilin ni papam nga imanehwan nakpailaan ni Bugi. Iti kasta, sigurado nga awan ti dakas ang mapasal. Amomon na niya taramidem Goryo. Saan tayo nga itulog ang makastrike na kiti epektos da Mr. Wong? Well, diretso nga wagam ni Hepe. Itip mo kadakwada ti amin. Ngem, sigurado em adi na ka mabigbig ni Hepe. Binilin ko pala ni Pugi amang bantay kini Jonah. Diyak kaya't nga dadaga sa mapasama kita sa wak. Isuasi ka tinamnama kita ang mga ramid iti akam ni Pugi. Awag kontak ko, Maximo. Eksakto alas 6 mala makasangpat iti pantalan. Sige, boss. Iawag ko kadagiti tao tayo. Sapay kumawa na belya mapasamak. Diya ko na mo alamidak no masalaw man ang polis dagiti agsangpat kemikal. Boss, Diya ka mo no apay kastoy mapaspasama kita. Diya ka mo no apay agmalmalas ni Kosyo tayo. boss. Lumapukaw ni Don Leon, kanti grupo na. Sigurado ada tayong tiagari dito ay San Bartolome. Kasano nasawa na agdama mayola. Simple lang, data boss.
Likidarin tayo ito amin idan. Mendes, kartingam. Pagsaganaam dagiti kakadwa tayo. Apa, Chief? At dapat tat nga operasyon tayo. Kasta ka di. Sige, Chief. Pagsagana ko nida. Kartingan nyo, sana rumbang amapaay tayo. May papan iti droga da ito nga operasyon tayo. Areglado, Chief. Saan mo amalapdan ni mamam ang mga ramid iti pagrebengan na kas mayura ti ili. Amumet no kasano ti panangipateg na kadagiti umili ti San Bartolome. Maawatak day tayaya. Nga maamakaklat Saan abaybayan ni Bugi ni mamam balasang ko. Iso nga rod abinilin ni papam ni Bugi amang bantay paylaeng kin ni mamam. Jakman amo yaya. Maamakak talaga. Monica, Ngam ikagkagumaag ti agbalin a kalmado. Kaya't ko alipatan ti panagdanag ko. Tapno saan ako maro ti panagamak ko. husto day tangar aramidang balasang ko. Saan arumbang apailuyos ka itiriknam. Wanyaya, talaga akas ti aramidag. Diyak kaya ti paidagal. Ta sigurado asyak matlaang ti kasi. No kasta ti mapasap. Makitang dagiti alalaki, P1 Mendes. Un, Chief. Panag ko na. Dagijayan dagiti na itipkin ka. Isumit la ti atap ko. Madlaw nga armado da, Chief. Ala, sinyasa mong dagiti kakadwa. Ngam ibagam nga ganad tayo lahat. Areglado, Chief. Aginayad ka amapan iti ayanda. Saan arumbang amakad daw dagiti nga armado. Kasayatan mo adda makamag tayo kadakwada. Iti kasta. Adda pa kaamuan tayo iti kinasya asino dagiti kakadwada. Matungpal, Chief. Agarudo ka nga roden amapan iti ayan dagiti kakadwata. Sige, aganat ka. Panagkunak. Daytoyin iti urayan mi agon daway. Nasken nga dan maduktalan mi. Tapno aggibusan ti amin aparikot a napasamak dito'y San Bartolome. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito'y laeng programa tayo, Iloko Love Stories.